Tipra mothani bisi ba pungmani panda palaimani bisingtino IPFT yakare nukhung khungdokni chibri butar Tipra mothani bana romphaika o koktoma kasai phaika Bharat Takarjala constituency bising khobjangnai khumtea bazar Tipra motha party ni bisingtei sali pandao Tipra motha pungmani panda palai yakha Palaithini tongbaikha West District ni YTF ni President Jiten Deborma tai Belbari Subzonal Chairman Shantanu Debormano khoboi juda juda adungrok pandano rogoi cake bo ralaikha tai Tipra mothani yaphang yareng kok sambai baksano thinang nahar mungti dophano phionane ramni kok salaika naroi rok Long live Mubakra, long live, long live, long live. YTF, long live, long live, long live. DWF, long live, long live, long live. Ubun party yakari final sung khabai khabai lam sago, lam sago, lam sago. Ubun party yakari final sung khabai khabai lam sago, lam sago, lam sago. Tini je join ngoro khaimani bo party yakari phaka busuk family busuk botara bo phaile ka tini je. Dalai hambai hai na hai. Tini to nor joton saimono haste garangi sinti pramotha bisiba kamani sal. Ruksawi joto jagaono joto party bisi bus kago tini bana salai mani bisi khainai tini ni o foundation deno sen taklai ni o foundation dewo maikano sen khlai tonglayo tai kubun activity ro khlai tongo haipano abuni yagolo phano tini abuni bisingo chini mo khumtia hatio chini party bisi sen bana ti seme yagolo chini o jagao sat family ni chini IPFT Khai tonai kajam or jagao chini taku puronjoi song bong netrite tini o jagao prai 14-15 butar tini Tipra mothani bana romkha বিশেষ খাইনাই borok chini je thanchani marina hamjagoi bubagrante phankrak khainai bubagrani bisingti khainai chini Tipra sarok yokjak situng ni borok abono jajagoi no tini teisa bubagrano bor phankrak khainani bagoi sami baksoro join khaike borno belaike hambai jeng belaike khabai khoi borno lamso Ambo thayok khajagi tongo tabo abo khumtia hati mo is belbari ni bisingo klayo sini TTDC ingkai sulo mandai pulinpur tagar ya assembly ingkai tagar jal assembly bisingo mo khopja Buskang lago bahai nahar mung tonga mo 2026 bot election nasing da mahike tabok bo karana nasigi phaile. abo to belai khe kaham ko chini to kaisa nahar mung jeng thancha tongoi nei bubagaran phanklak khai abo to chini kaisa nahar mung ton tongo abono karai chini mo ADC ongke 16 mandai pulinpur klayo or to jeng saimono thangnai 2021 bo jeng gobang budwar koplai ingkha taklai bahai no jeng o jaga jeng koplai ingnai sungto abo tam sanai eksomoyo jeta jeng samani ba khnai family je eksomoyo ke বিধানসভা 20 ni simi gor jang mai sungbo tawa mahen sin target mo sulo mandai pulinpur to bagin koplai ni jeng saimano haipono jeng o jaga sin thanjano jeng baike jeng barkara donai abono jeng wan sugin o jaga samuk khlai tongo opono karai sin kahe target tongo je taklai jengbo sulo ni 18 ni simi jeng goni wi jeng baike 28 jeng thangi mano 28 ni 28 jeng koplai ngani bagai sini joba sini movement obahaikeno sini o sulo mandai pulinpur bo jeng kuno dino phono usuri thonglak jeng a target na harino jeng taw samuk khlai tongo 5 বছর বেশি কামানি ওলো যে তিনি ও জয়নিং বো খাইজাক তংখা বাহাই তং মা তংখানি যে খাও যে তিনি দিসিনি ইলেকশন বো বসকাঙ্গ ফাইতং বা বেলাই তংথগো পুইলানো চিনি Tipra হাস্তেনি যত তাকো বহুত সংনো আং খাগাহাম ইয়া ফারনামো সংগো তামনিকে তাকলাই 5th ফাউন্ডেশন ডে Tipra mothani जों मानखा बेलाय हंदोंफाय पालायजाक दङ सारा Tripurawनो जों साइमानो 5th February 2021 मालायचनि बासो चिनि Tipra motha party संसाजाकमानि आबनो रोखसालायनो बुबाग्रानि नायकल मुं ताइ तुइदुल मुं बाय जों 5 बছर यापिरि रेखा ताकलाय बिसिबाय काहामकेनो आबो निपागि जतनो खा काहाम याफारो ताइ सभा जों जत साइमानो ताको बुकसं Tipra हासनि ताको बुकसं जत साइमानो सभा Tipra motha party नि नाहार मुंका बनो Tipra sarokno bongni manthai renani bongni democracy system o tongui phana basawoi jeta chini jati no muthangui naraknani abono Tipra sarokni ostito rokha khlainani abono main target tabu bo choba jeng thagiako klaima tongko tamni hingke joto nork saiman bayo jeng Tipra sa accord klaima bo abo bo jengno 6 month ni
after sengno implementation khanya ni bagai jeta kogrmani abo tabuk bok paijak yako ga bo fulfilling na ni bagai no seng tabuk taklai 2026 bo tebo krak ya pri romui tongo bo bagran teifang bai seng ti prasarok no naidi bo bagran teifang bai seng yok samar na ni seng wan subja seng bini wari rok ngai jotono khabaksa kha thansangai tini o jaga bo foundation de no palai tong layo amo kai 16 mandai polingpur ADC constituency obo tini seng ayango monfort tong thok hatiwo flag ti sabani yagulo seng o jaga tabuk khumte ya hatiwo seng flag ti sapakya tai o jaga seng joining mo mankha balai kha tong thogo obo haikeno chini bobakran naharmung ba tipramotha party naharmung no joto chini tipra sarok saiman rek manbai tongo obo haikeno sek thanchan mariwo tabuk 85 to 90% seng tipra sarok believe khaikya tamni ke seng 100% bobakran naharmung kai tipra sarok 100% jate जों थानसालि मारियाव फायनो नांनाय तामनि खेसिनि मान थायोमोन न मान नाननि बागै जों थानसालि मारियाव मास मा फायथाय जों साइमानो जों आगि चम्पकनगर हाइरक तिनि टिटिएडिसि एरिया दंमोन जोंनि आफर एसडिअ सुग्राम देब्रमाबो थारजांमारक टिटिएडिसि न जेनेरेल एरिया नै खायनानि थांथारिव बकिसाक कासुथानिव एस ए टी प्रासा अफिसार रंगै ब कासुथिनिव सिमानि बागै बनो तिनि बिनो अफिस गुली खलाइरि बोथार जागमारक जों साइमानो अबाके एडिसिन हानो ताबुक जेनेरेल साम जागमारक ताबु रिसेंटली जेता घटना जत साइमानो विश्रामगंजनि घटना आरो नगर पञ्चायतनि मुंगै तिनि टिटि एडिसिन हानो नाहारि दंमोन आबोनि बागैनो जों अबाहाय रकनि न यक सानामा मानाम बागै बा तिनि लैंड राइट्स जों प्रोटेक्शन दोनान बागै तिनि अस्तित्व रक्षानि बागै सार्भाइवल टाइ एक्जिस्टेंसनि बागै जों थानसा मास मांनाय हायछि आबनि बागै जों बुबाग्रानि वारियर जों कक तिनि पिरि दङ तामनि के अ फाउंडेशन देयाव फानो जों तिनि तिप्रा सारकनो अ ककनो जों मा साइ दङ फाइदि जतनो थानसा फाइदि तामनि के तिनि बुसकांगो तेब क्राक चबा तंखो तिनि मानथाय सकताय रकनो जों मानिया न सेगि पानो माना हारनाय हायछि डेमोक्रेसी सिस्टेम जों बुलाय तगलाय सिलाय कगलाय आ कक साया तामके डेमोक्रेसी सिस्टेम न जों कप्लायंगै जोंनि मानथायनो जों सेगिमा दंनाय हायछि हामबाय जात्रा पार्टीनि फाय एक्चुअली नाइदो आं गत आगि केट आईपीएफ न हमसगै 2014 सिम लगिनि फेमानि हेगा आंके रानिंग तमन हेबन ताबो खंका 2 बोसोर हाय आं याका तंखा माने कुन जागा थांलिया आगि के एकालो आं खुमलंग डिविजन नि आईपीएफ नि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि पटबो दं फेमानि गाबर या करे आं 2 बोसोर हायनो गासुगै दं कुन जागा खाया बै ताबो खंका जेतु जांसिनि बरमन दारास न साका एकलगि सामखाय फारिसं बबारान लगिरन गसन वासना एन बबारान बाहायताम खायमान जेहेतु हास्ते गोनाङै नुगै दङ जों जतन सेमान दङ बबाग्रा बहाय सामो फ्लाइ दं गाबनो जों मुखाफुरै आरो तरि फायगा माहिया बोसोर फेमिलि तिन सिगत जों तिनि और माने असुद बरक बाले बांगले ते फायन तमनि तिनि पुरना कोनो कारणे बरक फेमालि आं थांगा एंगे नेक्स्ट रग बरक फायन हित आन कक साहरंग बसजानि कुबैना बटा आं सामिया बुनि ककबा तांगो जों तिनि और फेमाने एंगे जों बाजना 6 जना हायना 6 जना बै जों और सबजना 13 14 भोटार हायरंना दिनैनि साल नों बबाग्रानि मारियाव नों खायमानि बमा हायनो वानसुगै निनि बोखाव तम कक सानाय लुक्रब अब नाय दाब जगन सेमानो बबाग्रा बागि सामख्लाय दं इके जों नुगै दं हास्ते गोनाङै जत बरनो जे बबाग्रा सामख्लाय पेमेन्ट दं जों नुगै दं बागैनो समुतिनि खाफुरि बनो रखा गतरक तरक लगिरि थांलायने जों बबाग्रा न हमनि फाकेदा जों निनि बुमु आनो मुंखौ पुरन जय बरमा गामि गामि गरा ससिरामपारा आनि मुंखौ बै पारा